ngisamangele lokho lo usemzini wakhe wafunda naye emzini ngenhlanhla ke abantwana bamaNkulunkulu wabapha umqondo bakleva kakhulu ngibone intombazana seyigreda nayo ithi mama nje ugrede eBromsandeni yebantu yayo kokuqala yayo kwesibili umzukulwane wami naye eCape Town wagreda kokuqala uzophinda aye kwa-April awugreda zonke izinto mina zangimangathi kanjani kwenzeka kanjani ngoba nasekhayeni labo kunzima kubuhlungu kakhulu okay intombazana ithe ngesalari yayo yokuqala hey bantu eqala ukusebenza wayokhipha imoto ezini engakazi igitshelwe muntu athi ufuna iqale nguye hayibo ngangimangaza sezilisi manje ukhulu kakhulu ngizokubonga la usuke eStern Cape eyi-1 nabantwana bakhe bagcwele imoto uzobona uma wakhe amen udrayiva eyi-1 ngizothi ukuthi hayibo uzokwazi kangathi ukuthi mama ngiza ngemoto uthi ngizoza ngizokubona akasho ukuthi uza nabantwana ngizothuka mayesethi sengila etollgate isikandibheka isikhathi kungo-4 usuke ekuseni ekhaya ngabo-5 ngo-4 besela beguli esethi manje cela ukungena-ke kudirector uba ngizisa kanjani nomdirector bazone endlini nje isho abantwana bagcwele indlu ukhona kabhuti wami naye kuthiwa uyeza wahamba seseSoweto 2018 ukwahlukana kwami naye wanyamalala nginanamba yakhe akunamix yakhe akafuni ukwazi ukuthi uhlala kuphi kanti uyacommunicate nale ntombazana yami uthe ngeza ukuthi intombazana yami ikhona wathi nayo uyeza namhlanje uzosibona amen konke lokhu uNkulunkulu uyazenzela nje uNkulunkulu uyazenzela nje ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu ndinomzukulwane wami laphana ohluphayo bazalwane umzukulwane wami una-14 years semntombi kuthiwa eyi bayahlupha abantwana ngisahleli naye ngihamba naye enkonzweni sihlabela sobeni ikhwaya sihambe siyoma enkonzweni sihlabelele kuhle kumnandi qige umntwana seyilesbian hawu kanjani ngothuka bazalwane ngathi yabona ke le angikwazi ukuyimela uNkulunkulu uzongixola hayi uNkulunkulu angixole yafonela utata wakhe nayo le ndaba ngisengizwa ngoma wakhe athi ma uyamazimba lo mntwana lesbian ndithi mina awumuphi umntwana athi wasabi ndithi hayi kanjani athi lesbian ndithi kanjani athi mbuza ukuthi uyini manje mbuza ukuthi wena uthi mama wakho kubuza ukuthi uyini uthi akasho uthi mama wakho kubuza ukuthi uyini wena tu wathula bathi tu zangazi ndithi hayi akakhulume nami athi uma wakhe hayi uyiye ngiqeda kumbuza manje uthi ubabakhe uyamsapota uthi makangazifihli makaphume nobaba kusho ubaba ngathi okay for lokho-ke thatha ifoni ngifonele ubabakhe umntana ngithi wena uyamazi ukuthi uyinto ethize manje wena uyamsapota andihlali-ke mina la ne-lesbian ngicela uzolanda umntanakho lengihlala udoti la hayi ngempela bathi hayi gogo zoza mande ngathi not Monday today it was on Friday by Saturday wathi ngisebhize ngathi anginandi akukho phisi kwenzakala ngithi today akalapha lo mntwana hayi ngempela bafika wazomthatha wamhamba naye nonyaka wonke lo uphelayo uhlala kubabakhe
kwabanzima emntaneni empilweni kwabanzima oloke ibalisa uyesaba nje phekho komhlabeni soze bangibambe mina ujeka libanjwe utsotsi wena la ekhaya uprotected uphuma kwesibusisweni waya ezweni nalo izwe utholile wathi bamthathela incwadi zakhe bamkhimelisa bakhumbula icathulo bamshaya ngathi mina uyavuna yonke into inewejisi yakho okay wathola ukuthi manje ubaba khona ubaba ngeke kade elelunda bekasebenza waphela umsebenzi ubaba kwabanzima endlini wathola ukuthi manje ubaba seyamnyekeza kazi ukuthi uzomphusha uzamnyengezela kubani wathi emntaneni ngeholiday kaJuni wathi xa ubuye ngeholiday ungasabuyeli la kwami hamba kumamakho umama kuleso wethu uye kumamakho mna awu kanjani okay wahamba ke umamakho kangayofika kumamakhe weza umamakhe sayikhuluma indaba kwathola ukuthi manje indawo kababa kasenandawo ubaba akanandawo ubaba yokuhlala lapho behlala khona bona ukuba imali akanayo leyo renta wahamba ebengihambile umntana manje kunzima wathi khokho ngicela ukuzakuwo leli ngake-provided uzowahlukana nalidimoni hlukana nalidimoni kusizodlala kum hayi khokho angiseyiyongo leyo nto leyo awuseyiyo hayi angiseyiyo uma ndimthethisa ndithi mna wezwele athi okhokho khonje wena sekudlulile sho ukuthi wazalane nalapha ngikakabisho baba angikakabisho isingathi ngisadinga isandla sesimbambi impela angimthembi ngiyambona khona ukuthi akaseyiyo into ebeyiyo kodwa deske ngincama Nkosi yami zimbusise